Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar di Qur'an keempat, halaman pertama. Ini orang yang lupa halaman. Ya enggak apa-apalah. Yuk, kalau bagus terusin, kalau jelek diturunin ya. Iya, Kalau Pak. bisa diterusin, kalau nggak bisa diturunin. Ya, mulai. Iya, Pak. Tahun. Ya. Ya, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mulai. Baban, Baban. Jangan ragu-ragu ya. Baban. Kemudian. tatan, Tatan. sasan, Sasan. jajan, Jajan. zadan, Zazan. zazan, Zazan. fafan, Fafan. kakan, Kakan. gogon, Rogon. zozon, Zozon. yayan, Yayan. lalan, Lalan. ahada, Ahada. ahadan, Ahadan. amala, Amala. amalan, Amalan. hasana, Hasana. hasanan, Hasanan. soliha, Soliha. solihan, Solihan. naziron, Nadhiran. bashiron, Bashiran. ju'an, Ju'an. nuhan, Nuhan. Kemudian ini silakan. yang atas ya Pak ya. Ya, yang atas. Ya. Wahudan, Wahudan. qo'adan, Qa'adan. mubarakan, Mubarakan. syahadatan, Syahadatan. jami'an, Jami'an. uruban, Kuruban. Kuruban. Mana kuruban? Ada kuruban. Kurban kali ya. Mana kuruban? Baik, lihat-lihat baik-baik. Ini huruf apa? Oh ya, oh maaf. Iya, titiknya di atas ya. Ya, Iya, iya, titiknya di iya. atas. Oh ya, maaf ya Pak. Kan jangan minta maaf sama saya. Kalau salah, astagfirullahaladzim. Iya, Kan gak oh ada ya, salah sama astagfirullahaladzim. saya ya. Iya, Nah, ya apa Pak itu ya. namanya belajar. Yuk. Apa itu? Iya. Kurunan, Kurunan. adudan, Aldudan. sabilaha, Sabilaha. zalakon, Zalakon. rogodan, Rogodan. to'aman, To'aman. zolalan, Dolalan. Kemudian yang bawah. oh ya, sami'an, Sami'an. aliman, Aliman. azizan, Azizan. hakiman, Hakiman. azaban, Azaban. aliman, Aliman. wa asilan, Wa asilan. zoliman, Zaliman.
yatiman, yatiman, faqiron, faqiran, so'idan, sa'idan, jurujan, juruzan, rasulan, rasulan, tohuron, tahuran, haliman, haliman, ghafuron. ghafuran. Pinter Ibu, lumayan, bagus. Lupa tadi doang kuruban ya, kurunan. Iya. Ah, tak apa-apa, yuk. Ini satu-satu atau dua-dua ya, Pak? Satu-satu, dua-dua. Oh, iya. Biasa aja. Ini orang Sunda nih. Satu-satu. Satu-satu. Yuk, biasa. Oh, iya, iya, Pak. Ibu gurunya, saya muridnya. Tati. Oh. Tati, ini orang Sunda nih. Tati, Titin. titin, Dadi. dadi, Didin. didin, Maman. maman, Mimin. mimin. Ini orang Sunda, ada Kang Maman, ada Cik Mimin. Siapa lagi? Wawan. Ada Kang Wawan, siapa lagi? Wiwin. Wiwin, Wawan, Wiwin mau kawin. Kemudian yang bawahnya. Hasidan. Hasidan, Hasidin. hasidin, Gosikon. gosikon, Gosikin. gosikin, Zalika. zalika, Lahabin. lahabin, La'adin. la'adin, Hijarotin. hijaratin, Marodin. maradin, Kufuwan. kufuan, Mafazan. mafazan, Lisani. lisani, Aisyaki. Aisyatin. aisyatin, Fidinin. fidinin, Mizanin. mizanin, Aliman. aliman. Nasiyatin. Sebentar. Oh iya, Pak. Nasihatin. Nasiyatin. Nasihatin, Kazibatin. kadzibatin, Khotiatin. khotiatin, Jami'an. Jahiman. jahiman. Iya, bagus. Kemudian yang ini, ya. Imadin. Imadin, Inaban. inaban, Kofasin. kofasin, Kolaman. kolaman, Alakin. alakin, Gonamin. gonamin, Rasuluhu. rasuluhu, Kitabihi. kitabihi, Huzuan. huzwan, Huzuan. huzwan, Huzuan. Hashiman. ha, 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 Hashiman.
Ha. Hasyiman. Kadzibin. Kadzibin. Tahurin. Tahurin. Ghadabin. Ghadabin. Wahidatin. Wahidatin. Nih lagi ngajar dari pagi ya. Waktunya agak padat banget. Wahidatin. Kemudian. Mi'atin. Mi'atin. Dhahikatin. Dhahikatin. Kemudian yang ini. Kalimatin. Kalimatin. Baqaratin. Baqaratin. La'adin. La'adin. Tagutin. Tagutin. Hi, hi, Khitabin. Khitabin. Ah, oh, men. Oh, sebentar ya, Pak. Yuk. Khitabin. Jangan kencang-kencang berarti. Iya, Pak. Khitabin. Ya. Khitabin. Khitabin. Raqabatin. Raqabatin. Syuhudin. Syuhudin. Hawiyatin. Hawiyatin. Mafazan. Mafazan. Nih lagi online. Ya, tadi ada yang nanya, Pak tinggalnya di mana? Di Sukabumi. Oh jauh banget. Bapak di mana? Di Surabaya. Iyalah kalau jalan kaki mah jauh. Kita udah maju men, udah canggih. Dunia ada di genggaman kita. Tadi saya baru selesai ngajarin orang Amerika, Yuni ya dari Hong Kong TKW ke Amerika. Ini Ibu Artika ini di Taiwan ya Bu ya? Iya. Taiwan. Nanti ada lagi di Dubai, di Abu Dhabi. Orang Islam jangan ketinggalan teknologi. Sekarang udah maju. Mau datang ke tempat guru lebih bagus. Kalau ada silakan datangi. Tapi kalau di Hong Kong, di Taiwan mau ngaji, orang kita lagi di rumah orang mau gimana lagi? Teknologi ini sangat membantu insya Allah ya. Tidak ada masalah. Sama aja ini kan belajar juga. Yang nggak boleh itu sholat online ya. Kita sholat imamnya di Mekah nggak boleh. Tapi kalau ngaji mah boleh, ada gurunya jelas ngobrol kayak gini. Atau nikah online, nggak boleh juga nikah online, saya nggak setuju. Oh, nggak boleh ya, Pak? Iya nggak boleh kecuali walinya, saksinya ada di tempat. Oh, Boleh, iya, iya. misalnya suaminya di Saudi gitu ya, apa di mana, boleh ada dengan walinya, dengan saksinya. Banyak yang sekarang penyalahgunaan online dinikahin bukan dengan walinya, nggak boleh, harus ada walinya. Gitu. Ya. Oh, kalau ini Pak, kalau misalkan calon mempelainya di Jawa, terus si Pak yang nikahin apa namanya ya Pak? Suaminya, abang kulinya. Pak penghulunya di luar Jawa gitu, bisa nggak Pak? Nggak bisa, harus ada di situ, harus ada Oh, nggak walinya, ada bisa. saksinya Oh, ya. iya, iya. Ya kita kan mau menghalalkan yang haram. Kalau Oh, kalau iya Pak. sama-sama aja jadi kita takutnya nggak bener gitu. Kecuali begini, Oh, eh, kita pengantin wanitanya ada di situ, walinya ada di situ, penghulunya di situ, suaminya ada di Amerika, boleh aja gitu. oh gitu ya, iya, iya. Ada di situ. Atau juga ada juga sih yang kadang-kadang suami istri di luar negeri ya calonnya eh, penghulunya di Indonesia sama sama walinya bisa saja gitu. Oh, Tapi iya, pro iya, iya. kontra bisa itu karena kan ada walinya, ada saksinya di situ. Tapi kan Oh, harus iya Pak. ada jabat tangannya antara pengantin laki-laki dan pengantin dengan ayahnya kan menghalalkan Oh, gitu. Itu yang iya, jadi iya. masalah ya. Gitu kan kalau laki-lakinya di luar berarti nggak bisa jabat tangan gitu. Kecuali kalau istrinya TKW Mhm. di Hong Kong, suaminya nikahin di Indonesia. Nah, boleh suaminya dengan walinya, dengan penghulunya Oh, saksikan gitu. iya, Karena iya. kan perempuan mah nggak nyaksiin juga nggak apa-apa. Yang penting ada wali, ada saksi gitu kan. Gitu. Hmm, iya, iya Pak. Ya pokoknya mah kalau yang namanya ibadah jangan dimain-mainin lah, ngeri ya. Nggak boleh gitu. Kan mau menghalalkan yang haram. Gitu. Yuk, Hmm. sampai mana tadi? Nih, Nurahu ya ini.
Ya. Ya silakan. Nurahu. Nurahu. Fajarahu. Fajarahu. Solihan. Solihan. Aliman. Aliman. Kemudian ini. Oke, yuk silakan. Bun, babi bu. Babi bu. Babi bu. Ban bin bun. Ban bin bun. Sasisu. Sasisu. San sin sun. San sin sun. Amilu. Amilu. Amilun. Amilun. Bashiron. Basishin. Bashiran. Bashiron. Kemudian. Nazirun. Nazirun. Qadiru. Qadiru. Qadirun. Qadirun. Nasihu. Nasihu. Nasihun. Nasihun. Rohiman. Rahiman. Rohimun. Rahimun. Gofuron. Ghafuran. Gofurun. Ghafurun. Tadi ghafuran, ini ghafurun ya. Kemudian yang ini. Zahabin. Zahabin. Furatun. Furatun. Zulumatin. Zulumatin. Solatun. Salatun. Alaqotin. Alaqatin. Humazatin. Humazatin. Gisyawatun. Gisyawatun. Syafa'atun. Syafa'atun. Iya. Kemudian yang ini. Bisa, kamu udah bisa ya. Ya, terus. Oh. Haditsu Musa. Haditsu Musa. Kirodotan. Kirodotan. Kirodoton. Ya bener. Kok Iya. masa kirodoton? Kirodotan Has, hosi. kok kirodoton? Ini kan da, kan Kiroda. Oh oh iya, huruf Pak. Sunda. Ada huruf Kiro. Jawa. Oh, ada huruf A. Iya. Saya ulang Kamu. ya, Pak. Ayo. Kirodatan hosiina. Kirodatan khosiina. Kemudian. Tijarotan hadirotan. Tijaratan hadiratan. Munafikina munafikoti. Munafiqina munafiqati. Faqala li sahibi. Faqala li sahibihi. Faqala li sahibihi. Diulang. Faqala li sahibihi. Kemudian. Wa'adzabun azimun. Wa'adzabun azimun. Kemudian. Azabun gholizun.
Azabun ghalidhun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Latifan khabiron. Latifan khabiran. Ghafurun halimun. Ghafurun halimun. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Ila azabin ghalidin. Ila azabin ghalidhin. Qanitatun hafizatun. Qanitatun, jangan buru-buru. Qanitatun hafizatun lagi. Qanitatun hafizatun. Kemudian Wa kutubihi wa rusulihi. wa kutubihi wa rusulihi. Iya, bagus. Kemudian ini ada mantobi'i, ada huruf lin ya. Ada panjang, ada enggak. Bina, baina. Dihentikan jadi bin, mad disukun. Bain jadi madlin. Ya, silakan. Ya. Dini. Apa? Bini. Ini dibacanya diberhentikan atau biasa aja, Pak? Dibaca apa adanya dulu. Dibaca apa Oh adanya iya, dulu. Ya ikro 4. Kalau dari ikro 5 nanti dari dihentikan. Dari atas dulu oh ya. ya. Oh iya ya, Pak ya. Bina, baina, Bina, baina. dini, daini, Dini, daini. aina, 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 aina. kifa, kaifa, Kifa, kaifa. hisu, haisu, Hisu, haisu. lisa, laisa, Lisa, laisa. giro, goiro, Ghira, ghaira. khiron, khairon, Khiran, khairan. gibun, goibun, Ghibun, ghaibun. waro'aita, Wara'aita. lagoizun, Laghaizun. maimanatun, Maimanatun. Kemudian yang ini, lahu. lahu, lahu sayun, Shin. oh shin ya, lahu syai'un, Lahu syai'un. zaituni, Zaituni. Zai ya. ya, zaituni, Zaituni. Kemudian. ainaka, Ainaka. jazaina, jazaina, Jazaina. Jazaina. jazaina, Iya, kemudian. bimusoisi, bimusoitirin, Bimusaytirin. fadainahu, Fadainahu. Bagus. Kemudian ini. Yuk, wakada.
Wa kadzalika auhayna Wa kadzalika auhayna. Sami'un alimun. Pendek ujungnya. Sami'un. Sa Alimun. Jangan alimun. Jangan panjang. Ayo. ya, Pak. Sami'un alimun. Kemudian. Fiha khaliduna. Fiha khaliduna. Kemudian. Ma baina aidihima. Ma baina aidihima. Kemudian. Wa kanu qauman alina. Wa kanu qauman alina. Wa kafa bina hasibina. Wa kafa bina hasibina. La syai'un aji. La say. La Shin. syai'un. Shin. Shin. La syai'un ajibun. La syai'un ajibun. Mata'an ilahinin. Mata'an ilahinin. Kemudian. Utiya Musa wa Isa. Utiya Musa wa Isa. Aula laka fa'aula. Aula laka fa'aula. Kana aliman khabiran. Kana aliman khabiran. Yauma idin khasyi'atun. Yauma idzin khasyi'atun. Wa sahibatihi wa banihi. Wa sahibatihi wa banihi. Radhiya lahu qawlan. Radiya lahu qawlan. Kemudian. Iya, ini. Lam mim Am, lam. im, ya. Am im Am, im, lam lim lum. lam, lim, lum. Kam kim kum. Kam, kim, kum. Ham him hum. Ham, him, hum. Awalam. Awalam. Amruhu. Amruhu. Alaikum. Alaikum. Alaihim. Alaihim. Dzalikum. Zalikum. Ra'auhum. Ra'auhum. Hamsan. Hamsan. Jam'an. Jam'an. Ghadabi. Ghadabi. Fauqakum. Fauqakum. Hamlan. Hamlan. Kaidahum. Kaidahum. Khamsatun. Khamsatun. Bainakum. Bainakum. Azimun. Azimun. Falahum.
falahum suratun suratun haulakum haulakum hayatun hayatun imri'in imriin. Bagus. Ah, yuk, silakan. ya yata yatanaza'una bainahum Yatanaza'una bainahum qulubuhum fi ghamratin qulubuhum fi ghamratin lakum dinukum waliyadini lakum dinukum waliyadini. fadamdama alaihim Fadamdama alaihim idza ra'awhum qalu idza ra'awhum qalu haitsu la tarawnahum haitsu la tarawnahum. libasuhum fiha harirun. Hanya pendek. Oh iya Pak ya. Iya. Libasuhum fiha harirun. Libasuhum fiha harirun. Kemudian Idhum 'alaiha qu'udun. idhum 'alaiha qu'udun. Jahadu bi amwalihim. Jahadu bi amwalihim. Laisa lahum ta'amun. Laisa lahum ta'amun. Afa'asoita amri. Afa'asaita amri. Solawatihim Yuk, tuhafizu. yuk, yuk, Oh yuk, iya yuk, ya. yuk. Uh-uh. Solawatihim yuhafizuna. Salawatihim yuhafizuna. Kemudian. Yatakhafatuna bainahum. Yatakhafatuna bainahum. Alaina hisabahum. Alaina hisabahum. Pinter. Nanti kau masuk halaman 16 ya, Iqra 4. Cepat. Insya Allah cepat pinter kok. Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6 udah lulus. Udah Iqra, nanti tinggal Quran. Udah lancar aja dah. Terus Iya kalau Pak. bisa belajar tajwidnya ya. Bukan kalau bisa harus. Iya Kamu Pak. sementara ikutin pelajaran-pelajaran yang saya ngajarin Soleh, Nafi'ah, ngajarin banyak kok tajwid ya. Oh Atau saya belajar iya. tajwid sendiri. Itu bagus, penting. Karena kalau kau udah bisa baca begini, nggak ngerti tajwid, kamu nggak bisa ngajar, nggak bisa pinter ya. Kalau Iya kita Pak. punya ilmu, kemudian ada buku tajwidnya, kamu bisa ngajarin kepada orang lain. Kita boleh Iya meninggal, Pak. kita boleh mati, tapi ilmu kita dimanfaatin ngalir terus pahalanya ya. Gitu. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.